Boris, koliko časa sva mi dva tekla danes? 3/4 ure, a? Nekaj tacga. Ja, staja. Ja, po moje celo 50 minut, mislim, se meni ni panike, ker imam kondicijo, ampak Boris je pa... Ne, sem v redu. Sem v redu, sem neki... A si kul, stari? Neki me ščipa noter, ja, pa malo se mi temni se mi. Kam sta, a sta kaj šla videla? Ej, Boris. O, ne. Ej. To ni kul. Ne, si v redu, ne čutim dobro ustanc tudi. Ej, Boris. Da ne, pusta, no. O, ne! Na pomoč! Na pomoč! Tukaj v vajti zih ni nobenega, ki bi vladal prvo pomoč. Jaz sem jo nekaj naredila, te noge gor, te noge gor. Kakšna sreča. Ej, a si kaj jedel danes? A si kaj jedel? Pomagaj mu. Nič nisi jedel, nič ni jedel. Ja, Lepo čokolado, ki je boš na tebe. Lepo, čukaj ti je padel. Takoj bom nazaj. Aj, prosti, joj, takoj pidem. Takoj. Boris. Šla je. Pa kaj? Kar neki, no, ona ne zna prve pomoči. Spet ni bilo usta v usta. Ja, itak da zna, sam za bonus si priložnost, zdaj sem jaz na vrsti. Kar neki. Okej. Gre. Luka, to je zdaj slabo, jaz sem se pa pozdravil. Evo, gre. Jaz sem se pozdravil, zdaj pa je Luka skupaj padel. Nima nič kisika noter. Samo malo. Ne. Samo malo. Ne, kaj ni, Prosti, stari za tisto usta na usta. Pač naredil sem, kaj sem lahko. Ne, se v redu, stari, sam un jezik je bil res malo nepotreben. Prosti, stari. Pač refleks.